Mu masaha ya saa 5 nibwo byatangiye kuvugwa ko uyu mugabo yiyahuriye mu nzu yari asanzwe akoreramo ibikorwa by'ubucuruzi. Royal TV na Royal FM byasanze hari abantu benshi barimo inzego za polisi ziri gukora ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze. Birakekwa ko yiyahuye akoresheje umwenda we yakoresheje yiniga. Bamwe mu bazira Rajab Nkundabagenzi wiyahuye batubwiye ko yari amaze iminsi atameze neza, ibintu bakeka ko byaba bifitanye isano n'ibibazo byo mu muryango we. Ashobora kuba ngo yarafite ikibazo cy'umugongo, uwo mugongo rero ukaba mu rugo rw'ataragitera akabariro cyane ko ngo yarafite umwana w'imyaka 4, uwo mwana w'imyaka 4 akaba yaratarakurikirwa. Bakeka ko ari ibibazo byo mu muryango cyangwa se by'umugore, uko nk'umuntu wiyahuye bitunguranye abantu baba bavuga ibintu byinshi. Akenshi bavuga ngo ni umugore wari waramusajije, ngo ni urugo, ngo ni ibindi bibazo, ariko ntawamenya. Ibibazo bivugwa ko nyakwigendera yari afite ntacyo umugore we yabivuzeho kuko yahise atwarwa n'inzego z'umutekano. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Superintendent Emmanuel Hitayezu ku murongo wa telefone yabwiye Royal TV na Royal FM ko bataramenya icyamuteye kwiyahura ariko ko bagikomeje iperereza. Ntabwo twari twayimenye mbere yuko tukiri mu bikorwa by'iperereza kugira ngo tumenye icyatumye yiyahura. Ko hagira icyo twazamenya bibaye muri kumwabikira twazatangariza. Rajab Nkundabagenzi yari afite imyaka 37 y'amavuko, akaba ngo yakoreraga umwe mu bayobozi b'uruganda Stirirwa ruzwiho gukora fera beto mu karere ka Rwamagana, akaba asize umwana w'imyaka 4 n'umugore umwe. Iyi nzu mubona niyo uyu mugabo bivugwa yuko yiyahuye witwa Rajab yakoreragamo ubucuruzi bwe, akaba yaje gusorwamo na polisi. Olivier Agena, Royal TV.